ng'ombe yane nango kama mabera na ire nyakiore sukuru ensomeli omwana koru form 1 baka yamwikiri form 4 form 4 bona no bono bachite bakaire ng'ombe bono nguchi koboka tigangende gukama ende nyora mabere ende ngire sukuru ngasangi ng'ombe teyo gakinga minyoka nsinyiri ngayingo chakira nono busimbu yenyomba mboyo akipiga kinjande gite none anga ngubika ngusinga ingurusi yetimbu etinonye mama kurusi seito nonda dominda timbu ati ononjane gita mwakona na mawite kondo nyoro none linyabori tuwe kulya kinisomi abana ono ninjande gita nenda gaki yoranje konkonyera bagonkonya obogima bwane timete ngakibona nkorone ngokuona konga ingutiga abana gaki ngaki nyasaone akinondera mabira sikaseliana nkona katuliki akineni munzabira ni gaki onkonye katuliki ngonda muwamba obogima mbokongete dimeti none kinkolia machali konye ngokara nanyora inuse yakombe nakara ayende neire sukuru ero ngoli bono nkunyiye chibando nande nabonte ike kuruweli tindaragire kuruchi mapiri abasamalinga no kolenta balero ngoli nana usibaki nande bana gonse kaya nenge buete konye ngono kubisasiri bono mwaki bono ninjandegete ono ninjandegete ngono kubisasiri kinrosi nisomi abana bache konkonya mambia siri animbisete akindete kero murai yankonye kero murai bonsipi hatema konkonya gachasara nkonye nandango na kamori kande kana konkobe kesiko nchanua naona achiete nkagenda na bara anera achieta kanda kansero mugati na sota ngacha nyumba chanua gakimbwa nchonkonya gaki none ng'ombe yoka muno kurendera abana gaki nono mwana one sukuru gaki nona bali mubamba bagusiekeru mbali koragera bacha butuko banywe chai echai ingokara engosa buchingende ni chibando timbu ati fikita swanya gaki otagwa nchonkonya gaki Aki ngonyo so kwanja kwao sabanda bali bagokonya nanya sana baguraniria maya nyombe chao chino gosese ni kuna abana bagokera kwankonyire Aki bwanjongonye gaki rotasi mutuli gaki anjongonye gaki Aki sti mugaga bwanjongonye naye gaki so bugimo bwane gaki Tua Unyambo Raini mwalimu nimeritaya. Huyu ni mtoto wangu. Tulikuwa na matanga hapa. My brother's wife alikufa. Tulikuwa tunakesa hapo. Sasa huyu mama anachukua mamasiu kwa shule. Mtoto yake anasoma Nyakiore High School. Sasa akaamuka kukamua kuchukua mamasiu asinomo. Ndika kaenda kwa boma akapata hakuna ng'ombe. Sasa tulikuwa tunarara tukasikia nduru. Vile unaona huyu mchi ndio yuko maskini sana. Hata shamba hakuna. Huyu mama amestruggle sana. Hii masiwa ndio inamfanya anachukua kama tenda kwa shule Nyakiore. Sasa ng'ombe amepotea, tunaamuka tukafuata nyayo ya ng'ombe tukafika karibu na shule ya Wamba Primary School. Kumbe watu walikuwa na gari. From there hiyo nyayo ikapotea hapa mahali gari ilipindukia. Sasa tunashangaa bila kwa serikali gani? Sasa tunaomba serikali from the county watusaidie huyu mama. Hana chochote, hata principal ni rafiki yangu Mr. Omusa asikie, even the teachers from Nyakiore. This is about the 50 cow from this area. Watu wanakuja na gari wanachukua ng'ombe. So actually we are asking for the whole wishes wanatusaidia huyu mama achukue watoto shule. She's very hard working, hana chochote, hakuna shamba. Actually we are appealing to the security. When deploy the security, because this one is very common. Hapa juzi ng'ombe ngine inakamuliwa inaenda and hakuna action inakuwa teke. Asa Marieta Nguruku Catherine Nyanzama Kimonge una mwarigiririe musubati uyu mwana one ari uyu mumuruminto na baibere tue ng'ombe ngosaba kwani guciaso bari bokogania ukuya abo baranze gotokonye namba gire 0702 20 46 41 Ekoreta Catherine Nyanzama Kimonge.